Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian baki pajba jongka East Giant Hills District kila yang persya ya kejing ajing ben jongka sorkar jela banonra yu doyong nabar ke jela ban penpoi siki karkhana gibaran hapo upor usam jongka East Giant Hills District haka kapra terek mutabna jemmang arajar arpo kidikot jongka Meghalaya People's United Front Cleariat Circle hapo ke jelam jong Presiden uba kershan bla kila yu abat saya kawai ketrok kebadan yu number RJ19 GG Saulai Prasan kabawan nadu kanong ba Kolkata jong kajela West Bengal kabatmu bali penhap yu doyong syaki karkhana ki badan hapo silchar jong kajela Assam umi unong ilam jong ka MPUF haka jengkran bat unong lom kubor jong ka bat CTV ulapan pau ya ka jing sokhya masiem halor kini ka jing yu alat jong kini kitrok ki bawan nabar kajela banrong light lo cepo ka East Giant Hills District wat hapdeng jong ka jing persya ka bajor jong ki pajba ki basyap tieng ya ka jing sapriang uknyang jing pang coronavirus haka bedai bat kani ka seng kalapan ramjor ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kabalai lam do Konrad Kongkal Sangma kum menteri rangba kajela halor ka jingbam sngap sho ya ka sor jong ki pajba hakum kani kapor ba ka perthai ka don hapdeng ka jing syapting na ka jing sapriang uknyang jing pang COVID-19 bat kabala ailat ya kini kitrok ki banabar jong kajela banwan ya lingba kani ka district Mata kasi ngilayo ban bat ya ne katrok ba wan na pokal kata andre ngila kili tukit ugabar lai tu bakit uduyong ban le penhap cepok selcar ba wan na pokal kata na bar jong jela andre ka sarkar ka ajik tip ya ngi setia ka wan tang na po Assam andre mentang ngi tip andre na bar jela la wan duyong te ngi ketui ka sarkar ba ka chimkhialem ban tek lakam kum kini jingwan kimar na bar jela andre ka lebe jong ikan pos hari mentang ngi penpau andre jingpang corona udang bun ha sabar jong jela ta Henry ngisem jinge ala saya singi po ini izin tia jungin sapoi jinge krawa ta ngakan tu sarkar naliang kaseng bahkan simkelem ya jinge jungi pai ba jung izin tia uduyong badang sa apo izin tia dang bun Henry hadum ta kam persya bansalan Henry nabar jung jela uduyong lapoi nokong kong bon poi na Assam Henry ta nabar jela lawan man kasngi kumba arpo le potrok kiwan giduyong na po bar jela ta ngi naliang kaseng ini bode ni nang lechkemat ngilap su chen ngin ai ketika an penlek badan kam sistem kemungkinan kawan nak buat bar. Nah sarkar kam sengap yang kaseng kan lek kam betengek kan wat nanti ban kumno ka benlek bentek lakam kini kawan udiyong nabar kam betelah.